G20 New Challenge India, Middle East, Europe ramte tho ho na thutlung zia ani. China Belt and Road chu a el tur ani ang. September ni som sang ni som ni pathum. G20 Summit New Delhi nga mek chu zan in hian achiak don tareng mai. G20 nei chung hian Delhi Declaration phek som thum pasari zeta thui chu pom ani. Russia ramin Ukraine ram arun dem nalam hoyero khothlang lam ram then khatte du ang tong kam siam atling zo chia lo thung. Nakin nu thlenga khovelin ala soizui tur in rem na thuthlung poimo tak zia ani a. Chu India, Middle East, Europe Economic Corridor ani. Hei hi China ramin BRI Belt and Road Initiative L2 ngai ani. India, Middle East, Europe Economic Corridor hi Asia ram tam tak po in ngai vena an latil du ngai na tur ani. He in rem na hian kong shangin malag na tur adwangang. Chung zinga chuan thil siam hlom liana chhuak na lam manufacturing te mishing mamo chu tha. Eile in tur resale food security te mishing mamo thil chi sang siam na tur man ruale. Siam zo sa ol samzo ka heng ram te indoor kwal ton te ahuam ani. G20 Summit New Delhi man ani mek lai hian Prime Minister Modi le khovel shwai tudang te chuan he thuthlung India, Middle East, Europe Connectivity Corridor hi anziak filta ani. Prime Minister Narendra Modi chuan khomwal pui shanga cheng mishing ten thanhem ngai takabai na wanga inrem na le tho ho na thuthlung ani ati a. US President Joe Biden te na thungero chu tho ho na poimo le shro takani. India, the United States, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, France, Germany, Italy le European Union ram try to the chuan he tho ho na thuthlung Memorandum of Understanding MOU hi antlang zarta a. China ramin Belt and Road Initiative BRI mga khovel ram mun sang Asia, Europe le Africa ramate masona rural lian le sumdon na Infrastructure and Trade Network mga huang azaw na chu abitum le el ngal tur ani ngeyang. China ramin BRI akalpuy na hiyan kumsom mel amu kum ani to a. Mitam takin China ramin BRI manghiyan ram tam takle ram thang lai te alam tranga asyama. Hetia nga ramdanga masona rural lian seaport, airport, highway etc. asyam sakawang hiyan. Chung asyam sakram te chu leiba thanga a ok thongani ti hi thilchik mi te mu danani. China President Xi Jinping hian tho ho na India, Middle East, Europe Economic Corridor thuthlung nei ani thu asoi China. Israel le Jordan ram te po tel thei tura angai. Hetiang ani mek lai hian China ramin BRI kalpui mek hi kumsang ni som pakwa tang to khan anung tol chan ani ti anda ta chuan atar lang thung. COVID-19 shipuilen nuwa China ram chuan anram chunga in sakzo sa zwar tu te real estate sector ten anin sakzo sa shalna harsatna anto awang le anlei banga debt burden wanga harsatna anto awangin rampum harsatna antong chaume ka khovel hoi herle hoizong in thak danglam chaume khi G20 Summit hian chiang taka alang hi chin chia tlak takani ti thu Italian Premier Giorgia Meloni chuan asoya Italy rampu in chu milam chu a on ngal thu le BRI nu chon adu thu asoi G7 ramzi nga hian Italy ram hi China President Xi Jinping project BRI hi zom masaber ani a kumsang ni som pakwa khan anlo zom to ani. India, Middle East, Europe Economic Corridor thuthlung puan ani thu hi US President Joe Biden chuan khovel chanchina danglam na thlen tu ani ang voina he thutluk na le rimruat na kan siam hian kan malam hun lo thleng tur thui tak angong dona kan zawai hun lo om tur angong dona ni chu sumleng vel le peipun dan te chuan tunma zung ain chik le soisel atok na sajokang ati. White House in hemi chung chang thil om dan le thudik fact sheet ati chhuain atar lan dan chuan he tho ho na tharin athil tumte new corridors objectives zinga hian Europe Middle East le Asia ramte rel le long mga inkalpo na nei tura bulchan le malakani. He hian lo thei lawa athlen tur chu sumdo na lian tham commercial hubs din tura malakte bungro thon chwa le laklu dan ol samjok te ba ka electric tharsui mamo dan anga thon siam le thon chwa te ba ka energy grids
telecommunication lines te twin wire phum undersea cables te clean energy technology ti mason te mi puite ta na internet thazok pek te mi puite tan ngel nge na changkan na le him na thlen te ani India Middle East Europe Economic Corridor hian Asia ramdang te po in nge ivena anron zui thwai be sei ani a he corridor MOU hian khochak Arabian Gulf kaltlanga India lam hoi East Corridor le Marlam Northern Corridor Arabian Gulf achanga Europe lam hoi ani apoimo masaber chu rail kong manga inthunzom railway network ani a he hi bungrote naw le rol pui pui phur man ti kyam na tur ani anga rail kong thlen thei to pa longlian manga phur ani le anga chumi nuwa motor road transport routes man ani le ang he railway route hi Middle East ram chunga tan ro man ani boka chu chuan electric and hydrogen mang thei tura ra man ani hetiang kho pui ro man na kim changte tho dan tura mo phur tu le technical lam thil trul zong te chu he thutlung ziak tu ram te hian thlani chungin a tho dan tur action plan nen an rel felang India sarkar thupuang tu in a soidan chuan he tho ho na atan hian in ron khom na le rimra thau na tha langtlang taka thil ti te he tho ho na thuthlung ziak tu ram te in za ton tak le thata ka tho ho na chu apoimo hle don ani sum le pai chung changa mo phur na le he project in aken tel ma son na le na le mo phur na le hlok na tel thei dan economic viability chung changa te trulo takaram leiba phurit in siam sak bel chana tur anilawa ramin ecological and environmental standard ane te zom tur ani ti ani bok India Today September ni somsang ni somni pathum hunakol vom Narendra Namodar Das Modia ka e lawanga midang eipo karem ti hek lawang chung kora thaya piang pu Modia hian re thei te din mun ashathiam angreng hle a fa anei lo ba ka awwa wang dang te po hnai lavin Ahmedabad marlam darkar thumvel kal vadnagar khwa a anu hiraben modi ichu akhovel ani bera sanghong sei ekle vainu bel chip chhuan in chia pia na vadnagara hian apa Damodar Das Mulchan Modia chu nam hnuai hnung ganchi chung kwa a kumsang khajakwa sompanga khan apianga Shak sora ezong ni in an nam hi official takin backward da an nive to nge a apan lai hun hi asoi tam launa in no panghuai sen takani a ole tam tak omna dila a thian patla a chan chwa ba ka tum khat chu ole no te chu an ina chuan a hon mo mai boka anu chuan alo tre khum na sa hle ani ome tum khat dang le po an sikul bang tlabal lutuk thum that na tur poisa tuak nan lem a changkwala no pangti du da ching tak pakhat chu anzir tir tun asya chwa theinan ti in akora pen tui a hnoi ruk sak vak bok bati eng noya selian ni ma se homework ti fel thlap chi ani a no pante ta tanga ma nia in ring tok tak ni in muslim no pangtenen twal an chai ho chin kumsak khajakwa somnga September thla a apian lai chuan an khwa chu ala chen be hle a tuile electric connection po a umlawa zirna le damdoi in enkol na po ala chle a apa boral nuwa an shal tak an chung ko in chetak chu vo in thleng hian ala dinga ani tu tharten leiro chan chhong khat chu an sak bel ve to ani ome apa damlai chuan an Korea station kianga thingpui dorte takte a thingpui siam chu apui ve china he chanchin phei hi chu kumsang ni som pania athu soya changa hriat lar chau ani a kumriat mi ani laia ta to asikul bang chu ipte ada sok soka neruan an kuta hian Mahatma Gandhi thisen akai alauti RSS te income hona atil turin atlan chhuak le ngal thin ano pan le zwalaya an khochen uma mei chino pang pakhat a aya kum khata no pang jasu da beni ne na in hwal tir ani angin kumsom pariat atlin chuan tiam tlete ti achulta a lungsilo takin aneya anupui nei chungchang hi RSS a om lai zong po in angoi bo puya kumsang ni sompali in thlandon khan asoi chhuak ve chawani nima selare lo te a chwa san le tamaya kumni chung chu in ser shangin Himalaya lama a hanrol bawa Mizoram boy tur in muntran hun lai vel khan thuan plem te ne na hole a anu chuan lo lom hle ma se zan khat chau riakin a in pu chhuak le ngala Ahmedabad bok panin apate thingpui dora a thok le a nima selare thok lovin RSS chu full time in azomta a
Ahmedabad an headquarter sa khosa in chhuat chara amua zule sa a afilim nen senior member terin bera atangta a an headquarters su meicheta na lu phal ani lawa wangin apian puimi pa te chu soilo afarnu tenen phei chuan anin muzui tamang lawa kele scootera khoshang shang fangin RSS thole hla au pui chu na bera ne ya emergency la ya dan pon nol anni te khan biru rengin hun amanga a black and white thalak pakhata chuan sikpa anga in thuamin sunglass abuna turban var akhim ve nge ani Indira irorel na hnuaya khan tang ve chi aloma se RSS thula vai virtu bera atanga Central India le Nagpura an headquarters karton rengin hun amanga kumsa khazakwa somsari paryat khan School of Open Learning Delhi University atanga BA Political Science chu third division a zawin kumsa khazakwa somria pathum khan Gujarat University atangin MA po farsa azawle a Delhi Chief Minister Arvind Kejriwalan RTI manga Delhi University le Gujarat University a roll number le kumchung chang azu awanga buaina tepo a omkha henghun lai hian vu in thlenga hriat a hlona thu soithiama a in chera emergency atop nu phei kha chuan rampum huwa pa BJP shwai tu te hriat a hlo hle to ani lule ta thokani boka ru kan sarwang apa athi po in Mansuvar tui thiang lim tula a puizok ti bak chu hole ti anei tamang lawa mi hui khom athiam em awangin kumsa kazakwa somriat chho in thlan lai te khan atangkai hle a twal chung office te chu jingdar nga atanga thut chilin mi panau pangrwal nen candidate te remrat pui tu ber ani kumsa kazakwa somkwa khat chuan BJP National Election Committee member a wang to a State Assembly election a te po party thluak bur ber ani to a kumsa khazakwa somkwa panga khan BJP National General Secretary a thanni in Delhi atam chana akumle a Gujarat BJP shwai tulun Sankar Singh Vangela an Congress azom nu chuan in twai tharin kumsa khazakwa somkwa paryat state election a chuan BJP chuan ne na an changa chumi kumvek chuan Modia chu General Secretary Organization ahlan kaya ni a in so nget zelin kumsang ni pakhata Gujarat lir nginga soisel na nasatak tok tu Chief Minister Keshubai Patela ai chu a o ta a nima sela akumle February ni somni pasari tok chuan Babri Masjid boina kalzela Godra rel bai narap thak taka thlenga Hindu le Muslim te chu in bayin mingchiat na nasatak akhum ta a Ahmedabad Municipal Corporation atanga Muslim baitur te minglis lak chwa ani chungchang le rigrap anni zuina a po indrala soi ani a he boina chwa laya police officer Sanjeev Patan korta Hindu te chu phubalak tir tura security chief te thu apek thu asoi zuinen nasatakadem ani a bata hi ban ani zuya vu in thlengin thu alatam hle nge Godra in thane hi Muslim laka hleilen na inzuyin mitam tak anral tlana aurang zepa hun laya Muslim hlaphuwa thiam Vali Gujarati athan Ahmedabad mi te chu swasam na satpol ni in atok zinga chuan Hanumana lim aloding lur mai ni ome wa in thleng hian Ahmedabad mun tam tak abikin Muslim khopui hialangai Jahapura te chu alaral tefonia soi ani a Mishing Noi Litel Omna Nima se Prime Minister Alaglu ani lai te khan kholai chu are hle a Jahapura a chuan pem khom le in Judaho khung khom na geto ne na te khin ani hialani hei wang hinge ni kumsang ni panga khan pu Modia hi America tlo khapsak ani a Prime Minister ani thleng khan Britain le ramdang te po in tlo turin andu wak lawa soi ani a kumsang ni som pakhat khan ero Supreme Court chuan Congress politician he boy na anu na chan ve nu pui case file kalzela a enroll na finfia na omlo thu asoi ta thunga second court in thiam a chantir le nu a God is great ti a tweetin in u naw nan ti in nithum cho angai zuya islamero alom zui vak chuang lo ni in alanga apuan thui tu in Mountbatten ate nu palo chanto tu rongshing thui adu lo ti thlenga soi a om thungani kumsang ni som pani a avoi thumna na a chief minister ro chuan Gujarat chu ma ason pui hle to thunga akumle September thla chuan LK Advani le BJP shwai tu then khatten du khoplovin sel deu ma se BJP prime minister candidate puan anita a
Muslim pa tan chuan a prime minister lom omna ber chu kan chief minister ani to lo tur hi ani ti ani deuh maya ahun masalam chanchin asoi khat emawanga Times of India in tu manan she tak tak lautia a chanchin azia a chief minister lai pu a mani in cho a emai chen chu telpui chung te po nei lawa prime minister a laklu anita a nama sabera income tax choi claim berna mishing maktadwai sang khadzan ni omjinga maktadwai somthum pasari vel chawin an choi narama chha olle black money kar phon tumna note bandi demonetization su akalpui ngala cheng sang khatle changa chu ti thi ni in not thara thleng turati ani a thleng do na laklu na lampuan angaya wangin rampum buain abuai zuya beng hon ani le po chuan a thlak na tur poisa tharin adai le silawa mitam tak anin tlara economist housinga selna le ngai dan sang tam taka oma state election tura opposition te shek na turti ani tipol te po an omani inchi somnga paruka cha pumodia hi surgical strike manga Pakistan bai khopa chepa ni ma se official biography a ero meichhat mi patna lamang mi alawa soi ani thunga brahmacharya rung akai soi omchi aloma se angai saklo thokhata chuti rwalin PEW Research Center survey ya alandan chuan India mi pui som zela pakwa chuan thatoka angaya Hindu kulmu ka ngai ni ma se Mahatma po afak thiamin atarmet bial lem chu Swachh Bharat logo a mangata atho rim zia pu in soi a lo le renga khowarma in atho tuk tina zingdar saria na athok chana ni khata darkar sompali athok china official te point a fei thu an soi fawa PowerPoint briefing ngai thla in zanrei tak tak thleng a thu chin heti taka atho theina chan hi zarbwai tu nu pui fanau anei lo wang ani pakhata administrator sang joint secretary deputy secretary le PMO officer wal te chu akom tamber te ni in atamzuk chu Gujarat atanga achomte anni nge tongka dang dai phwa chwa mai aol sam hle boka kumsang ni som pasari khan mi pui ma a kamantra chu IT plus IT ani ti in hey hi information technology plus Indian talent India tomorrow ti na ani a Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ne na anin komtrum po in 141 ti mangzawa India for Israel and Israel for India ti na alawni a thilte ber anga ngai thlengin a she thei hle a trum khat po a minister patwai Prakash Javadekar jin tur chu airport a thlen ma a phone in official chapa chhuak turin engating agency hak avati ni ome Narendra Modi hian Singapore nampa Lee Kuan Yew chu angai sang hle a lian alar pui em kumsang khazakwa somkwa pani chawa chewing gum a khap chungchang phei chu asoi fo china le hian chewing gum hi angai mo tak tak lam nilavin thilte ber thleng pu a sarkarin thu anei zia ti lannan a khapa hei hian faina konga na satakin Singapore hi ma ason tira he thil kal zel hi ani ang final ma Swachh Bharat online a thil ti na tur digital India kut them thiam te ta siam na tur skill India le scheme dang chatak tak akal puya khozatel chu smart city a puangin ganga lui toplu tukti finan dollar billion thum omna scheme adwanga mani thar chwa choi sanna make in India te state ta ashang do a kalwa economy in three khom na tur GST tinen foreign investment po apung na sa in multinational company shol berber Alibaba, Amazon, Apple, Foxconn, Uber le Vodafone thlengin hmelsiat an hlo ta zela Swachh Bharat mission manghian India boina kumhlun pon lera inthiar mai chu bo ani a alal hlima pona inthiar thin za asom thum pariat la om chu bota angaya ni a digital India kal tlangin mimal tin chin chiana Aadhaar ba ka mobile bank account hlun zomte kalpui ani a India 90% velin Aadhaar neyin jandan manghian mi viable chesom level chuan mobile atangin bank account an khoi che thei to ani Ujjwala Yojana scheme kaltlanga gas stove le cylinder sem na po in mason na sataka thlena erong bol ati samkhai ba ka meikhu wanga chuap thalo le natna dang tam tak ati kyanga a prime minister tir kumnga chung khan gas connection nei viable chesom pani chu somni panga a an kai mana
bungru chevel manti nyam na kalpui GST puin masona tam tak athlena base phalo tak angalang make in India po asot le a electronics paliante inclunzom na production link incentive PLI puin aleta mobile phone siam chwa ati punba ka athon chhuak tuwa kanchang tamek boka damdoi in enkul nalama insure lo mishing magtadwai tel tan Ayushman Bharat kalpui ani boka e-card vaibel chisom pani point paruk vel isu toni in he scheme kaltlang hian damlo magtadwai tel in enkol na sen sautum ani to a Digital India le India Stack te po abikin COVID-19 line atangkai hle a housing program noya po vaibel chetel sakto ni in kumsang ni somni pania chuan vaibel chhni point somkwa panga sakmantum ani direct benefit transfer DBT mangpo in chomdol na sang vaibel chetam taksem ani to a cheng tam tak hum ani pha ani Mahatma du thu samram Gandhian utopian ero du thu samti taka alala hle a asel tulam chuan an sel chol lo thunga kumsang ni som pasaria ne taka anchak nu khan UP a khwan Hindu pui thiam Yogi Adityanath chu chief minister atan athanga he hi sang ni som pakwa lok shaba in thana chaktura UP poimo zia ashiat wangnia soi ani kumsang ni som paruk khan Reserve Bank of India governor Raghuram Rajana chu abang thut mai boka Rajana hian heti lai khian kumthum don Central Bank hi ho to in thilman tole bank leiba na salutuk chingfel tura rin kai ber ani lai ani a ama kuma Delhi IIT zirlai ti ma a sumle pai thang tur chuan wal out ka thil soi hole zo ne in zo tonte apoimo a ti in Prime Minister bai na a ngai thei thil asoi zuya Media te chuan chu ti zong chuan an chhuat ta chuaya abikin RSS le afir pol te chuan an pu ber chawna an ngaya Subramanian Swami te chu atong chhuak masa a tangin lekha zira US sa hun mangbo mai maniram aya khothang economic idea a rin omzok Indian pumhlum lauti in aban an phuta tha aliam le chuan ban anita a lo nei tu in tilum chanchin sha tur om rengte huit le be chok lu wanga twal chunga thar chhuak tu te mang annate Land Acquisition Act 2013 le thildang dang wangin lo nei tu te chuan akha tokin boina an chok chhuak ring boka Rafael thlona lei tura malak na thar tho ani dana te media khwa khirna omnia soite Prime Minister ber Parliament ro relna atil tlem ti te namnoi nung telaka hleilen na omle thin te kumsang khazakwa somkwa paruk nulama avoi khatnana Anantnag Kashmira by election an nei theilo le BJP sarkar tir kumthum chunga sipai thizat pungte adar wanga boina zozai le asong so hlot tak tak lauti te ACRM dangte ne na anin leichin na atlanyam ti te President Obama ne na anin komchuma asut hak cheng vai bel chheli point somthum pakhatalilam lunglua sumdong Surat Lalji Patelan achan tak dan thlengin selna atok tarenga a Prime Minister Lim Khan Indian miwan tlang chuan kum khata cheng noi khat sing khat sang nga vel an laluta China noi nga sing sari sang riat le Malaysia noi sari sing kwa sang nga tinen chuan ala in thlau le a chutu then kha chuan kumsang ni somni panga a chuan ale tapung ve tura an ngaya chutiang ani chuan World Bank tin lower middle income economy ati ramlai hol kan phave thei to don ti na ani a kan van nei chuan chumi hnu kum soma chuan vuina China din mun khi kan phave to anga high income economy mipa ngai na kum khata cheng magtadwai riat noi khat sing khat sang ruk zakwa sumruk pali vel anlak lu na ero kan la hlat cheu don ani maximum governance minimum government tiama se atakram thlen harzia ero alang zela welfare scheme chi sang tamlutuk ti tlem rot pol te po BJP chungkwa ngei omin Lok Sabha a majority nei ma se Rajya Sabha a an tlem zok nen duang diak diaka kal a harri ani